ovoga Dakle, zaroga. na ovo područje nije samo izvršena vojna paljba prema koloni. Ovdje su upotrebljeni bojni otrovi, a cilj jeste bio da se što više onih iz kolone ubije ili zarobi. Nedaleko odavde, to ste sigurno svi gledali, napravljeni su i snimci rahmetli Rame, koji doziva sina Nermina. Dakle, niz ovu padinu, nekih 500 metara odavde, je to ta poljana Sandići, gdje su zarobljeni bili Bošnjaci i gdje je snimljen Ramo koji doziva u smrt svoga sina Nermina.